kubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng People's Democratic Front kaweni kiseng san partai kabadan langha ka sarkar sunrop ka Meghalaya Democratic Alliance kalarai basyan kan sahir sa Delhi na kabantaban budin ni kimat jingdawa jong kajat ben Rio. Ya kanila pentep de kinong ngelam jong ka PDF ha kasing satjan habakran sikilat pathai khubor hadian belawai ka jingelang triennial conference kabala long hayung dorbar ka snong maukar. Kinong yalam kilaong basyan kin sahir syanong ba Delhi ban pha da gajing tho ban but dia ni kimat jing dawa kibakum kajat ben riau kala dawa na du kipor balalet kata ban pentrai kamno ya ka ILP hapo ka jela ban persya ya ka CAA ban kintiu no ya ka ktian khasi hapo ka kernet ka bapra jongkariti senchar ka ri India na lor kiwe Bagi lademai jauh minister di akan kita mau bagi lecture Delhi nakalian parti lademai kan representation bagi keren saya nakalian khidmat bang ibu bagi ongi wa ka ILP bad akan juga pon ni persya ya CE kita gidi bagi keren saya ni persya ni opos ya railway kita ngi bagi keren saya bad ini khidmat bagi ibu dia bad akan juga pon pindu play ban kelak baka parti jongi gade ka bakran bat ka ba lej ban ajing tho cha sarkar ban ikran ya kanir na ka bantaban include ya ka khasi language apo ka HQ constitution bat lada long kumno ni tu adu menta na kalian parti jongi kan putri bat kan sapoiru apor kala bandai mentau bana kala bandai next month bangi na kalian ka parti ki mesti membar bat kino ilang parti in lej no dali